koju vidite učinila je raketa ili granata Jugoslavenske armije. Avion. Ovo je Vukovarski dvorac, spomenik kulture nulte kategorije. Ovdje su pale 4 kasetne bombe. Malo je gardista ovdje, malo je snaga obrane, svi su na položajima jer se... Malo je gardista ovdje, malo je snaga obrane, svi su na položajima jer se nikad ne zna hoće li neprijatelj ponovo udariti. Mi smo bili ovdje ispod 1000 naoružanih ljudi po mom dolasku u grad. A do kraja 9. mjeseca uz pomoć ljudi koji su došli, mi smo narasli na nekih 1800 ljudi pod oružjem. Velik dio naših hrabrih momaka iz Narodne garde izašao je van, dok granate još uvijek padaju po Vukovaru. Ovo je samo put koji jedan narod mora proći ako hoće biti svoj, na svom. U odnosu na neko brojno stanje, oni su se izuzetno borili. Mi smo maltene išli bez nekog cilja. Šta je bio cilj? Napada na Vukovar, polazak, Osijek, nazad, improvizacija rata, neuspjeh.